internet enum ves stafat wasilata kom mifada fikurta algon menna fenigen dane e fikurta fenigen dane tiwe mege etan ahare kurin saasteg fanase ahar saasteg ahar kurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikama ishara korabba hadis bayan korabani hadis korabani rasulullah sallallahu hadis korabani la alfayanna ahadakum muttakiyan ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na hadis korabani timan kadege fanan ekahala mihaka baddalu wegen nuwane baddalu korabbash ake ekahala duwen annaka timan kadege fanu beenum ve wodige beenum ve wadagen nuwame konkahala duwe konkahala mihe ei ena saram figa jassala fa oifa migota guna timanna menna kirta qur'an fude la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na hadisa behegotun timan kale faanu bayan kodde bechessa behegotun enaya karin suwal kurawuni mena bune la adri timanne kannenge timanna kiyennu danname kirta qur'an goriche timanna menna fude eme egota ekahala duwahe meduwari nukurabbaashe kaha duwahe timan kale faana baddal nukurabbaande egota ekale faan vidalwani ehem wi malgon menna ebe enge mikahala kandatta zamanta badalo mongas dimawanika ehem hadis folege rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fol korabani ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma timan kale faana qur'ana ya effadech devigenne wani ei koje ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fol korabba hadis basfurtu එම්බිම ඒ දේති කලේෆාන දෙවිගෙන් වනි අලා යූෂිකු රජුලුන් ශබාන අලා අරීකතිහි යකූල් අලයිකුම් බිහාදල් කුර්ආන් හැම ඒකත තෙබෑ මේ රක්කාතේ වාෂ නිකාල දුවෙන් අතුවේ දානති ඒ හදීසන් ඉන්කාර කුරා මීහක් අතුවේ දානති එන තනෙක් දෙලෙංගිලයාගෙන් මුරගෙන් බුනෆානියේ තෙබෑ මීහුන් කීර්ත කුර්ආන් ගහි පහට්ටාෂේ හැම එකන් ෆමා වජත්තුම් ෆීහි මින් හලාලින් ෆාහිල්ලු ඒක හලාල් වෙගෙන් ආස්පොයින් එච්චින් හලාල් කුරාෂේ adi hame gota fama wajadtum fihi min haramin faharrimu kirtu qur'an haram ko fawaicin haram kurase ala wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama allah dannase rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram ko fiecce kiwes allah subhanahu wa taala haram kur bicci falech ehem wima mi algon men dene daskuran jehene hagige algon me warabboda visna fikur kuran jehe kame kamaki emvima mi hadisa algon me visna fikur kuran ebe jehe hadis ilmaki waram mativeri maqame libigin waicche hadis ge ilmu ugannadi edasko kiyawade mihaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani he dua korabba hama egota ege matiga demihunna miha amal kura miha ebes ධර්මය මතිවරයෙන් වා සවාබු මිහකම් හුන්න කම කමකි හදීස් ඉල්ම උංගෙනි ඒගෙන් zakat දෙන්න හේනේ හදීස් ඉල්ම zakat දිනුමකි එයන් අමල් කුරු හදීස් මිහක එංගිජ්ජියා එයන් අමල් කුරු එහෙන් වෙකින් අලිමාම අහ්මද් රහිමහුල්ලාහ එකලේගේ ෆාන් නා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හිජාමා කරපුන වත කවාජහුමගේ හදීස් engi wada gannuwan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawaja sawaf algon hitun tibe fon engi wada gannuwan le damani boluge waki hisabakon mata karuge waki hisabakon chijhafa fasid le dama ganna ecchingei ekan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabba fa ekan koddebbi mihaya ujura debbi hadis polegga migotan aima hadis taka tabawi ma imam amal kurabba fa wagota ki al imam ahmad rahimahullah ekale gufanu mi hadis libuma ekuga wagutu hajjamege kariyen ekan qura mihege kariya gos ekaman edi ekan korabba fa emihaya ajur debbani wahage ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata amal korabba e kan diruwan ebe folon masake korabba mon dia minwaru migen algon menna dehawani sahabin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata diruwan warabbura masake korabba fani e himaya korabbu mattaka bura masakkata ke korabba fani ei ebe fulunaki iture kalege faanuge arihun hadisa furatamanu ballawaagen befunu ege emme taza kammatiga livwadagen befunu ebe fulun e hadis fultan amanat terikamara khaterikamaiku fahun annango jiltaka for koddebi e ebe fulun rakkateri minbaraki
hitun e hadis polta das korevvi eya ekuga ehem befulonna echita for kodden masake koddebbi hadis hamekani hitun das korevvi enno e muraja ko ege masata ungeni e beful masake korevvi ehem wima ungenumoge terega massalen e befulonna dima vejjiya bagutun ehem devana defaratiggi kariya nugos khud rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum suwal dannawa kitamme kamigga ebe fulon suwal dannawa egen em misalaki hajjuge terega ege tereng be fulonna hajjuge duwahum kurangonna hajju erin hataru kanta me jamran hilaw kuma tawaf kurma me bo bedon wata bo koshuma den me qurbani kurma mi hataru kanta hoge tereng itor ekadega fan bayan ko debba fa tartiba khilafa bay befun nak ekan kurawuni kurawigen as bay befun suwalu kurawani ya rasulullah allah ge nabiyay nahartu qabla an armi jamran hilaw kuma korin timanna qurban ko fibe den gihinen ewani mi den ekade fan hadis flo kurawani kike hadis flo kurawani irm wala haraj hilaw kash bes masaleno ane befulak wadagen suwal kurawani allah nabiyya ya rasulullah halaqtu qabla an anhar qurban kurumge korin timannage bo beedinche den gihinetto e hadam hadis ful kurawani enhar qurbani kurashe wala haraj bes masale eduhu e sababaki hataru kanta tartibun kurun komme lazim kama kan nuwatire tartibu olonas bes masale nekkama hadis ful kurabi migen dalilu libeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashabu bekadu ebe fulna dimawa komme kamegga emme furatamanu suwal kurabba be fulaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagutun masala saaf kurabani ehma egota minuna seta bawaru dalil take algon menna liben ebuhuri allah ge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihum emativeri ashabun kandatan olum filwa suwalukum haddawaka ebe fulna ufede huriha suwale ebe fulon egota kurawwamon gende ehem wima egen engechaki ebe fulon naki ekama e sunnat diruma hadis rakkatere kuruma hadisa tabauma intihaya kuriyarati baika ebe fulon me hadis salama koddini tafatu egota ki egota suwal kokgen hagigat olum filum anik goda ki ebe fulon e ongenenu echessa furihame tabaum anik goda ki ebe fulon abadu heng rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga la mulazim kokgen abadu ulen masakke koron anik kamaki neenge kankamuga dur daturu kokgen ves hadis ge ilmu ungeno mi ekalen fanuga haya puluge be fulon hadis himaya koro mataka kurbi masakke kuru gotaka ege tereng baik kala kantatakan ishara kolle falgonuge waha kol medu nimmadani dalil toge terega sahabi be fulon ebe fulon sunnata hodu mattaka sunnata khidmat kurbi nota hadisa khidmat kurbi gottawge tereng ek gotaki algon ishara kofin suwalukum ahawlu filwa anik gotaki ebe fulun echsa furihame tabawe amal kurbi al imam al bukhari rahimahullah riwa kurwa wa sahha hadis ga asfa wani e hadis riwa kurwa wa sahabi be fulaki abdullah ibn amr radhiyallahu ta'ala bayan kurwani ittakhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab ranuge angotti kole rasulullah sallallahu alaihi wasallam beenu koreke ei rangadi haram korabumuge kuri trekale faanu ranuge angotti kole gengulbe wattakhadha an-nasu khawatim min dhahab etam fenigen ashabe kadum ranuge angotti kolta gengulbe ennamu es ege fahun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ranuge angotti kolo ellawale fanabadahu ekale fanu ellawale biye den hadis ful korabbi kike lan albisahu abadan timanna duwa hakues denen ei timanna naalana rang angotti timan kale fanu naalana fanabadan nasu khawatimahum sahabi befulonge appologawa angotti tavves hisabun ellawale amalu korabbi tabawum migen dehawan